بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد bihayaon in panagnaan pangadjian nato baha mahinang mga arwah pangadjian in Domini. In muna hukuman sin huruf sad haupat ayat na sabot ini. Ingaton ta supaya biya mangari kita magunaway ini. Mag-isarwa hapag basta ta kaniya. Nah, surah Ghashiyah. Aun taway. Way. Mga kaibanan, kuan aun kaibanan. Nah, amuin mga sad, amunin niya. Ini. Yari, sad ini. Iwan sin amun din di. Nah, muna ini suratul Baqarah. Ayat 245 Suratul Baqarah ayat 245 sa amun ayat 245 page 39 page 39 kita niyo. Ini ni page 39 ayat 245. Nah, yan ha bawa tuod. Yan ha dulan tuod. Sa yari na ba? Imahal ka rin doon. Muna kakuanan niyo. Maurol niyo. Banghaw no siya nakabutang. Amuin upat sadian, amuin muna to, kaingatan na to. Supaya, biya di na kita mag-ino-ino, bang may ta, unin hangkan, may ta, biyutangan ha, hata hababaw niya yan, amuin sin. Kita niyo, muna, in amuin panagnan, kaya sulat na to rin niya, suratul Baqarah ini, amun ayat 245 ini, din hukuman niya, kaniya ha, amun ini sadya, wallahu yaqbidu kita niyo uning kaya sulat din doon sad pagus butang butangan hata dapit pataas niya sin naong kaywanan niya na mag-asuwatod bang di makaaso na mag-inu-inu sadya may iwa inilaw niya butangan huruf sad ay huruf sin at dapit pataas ini unwa ilong ni biyan na duara bang bukun basahon niya huruf sad atau akan basa ni hauro po niyan sin maray nilong niya pindahon siya pasin atau akan maray namura kuman ang kaywanan insari wan sin di na masilang biya din in pronunciation niya biyan aun waktu insin insad may nang daw niyan sin sa inmahal ka rin doon kihatihan na to iwan kaingatan na to in hukuman din di wajib pindahun insad pahuruf puno sin bimakna bang tabi ang mga urul bi ang mga akaran bihin ini pagbasa ta kaniya na bihayan na yabsutu may nang nauniyaon sin
Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nam, wa yabsutu. Bukun na in amuin bi ang mga basa mo, wa yabsu. Paunuh mo ba yan? Parak mulo mo. May ba yaon? Wa yabsutu. Biya tagauno yaon. Ha? Bang mo biya mga kita kira-kira biya tagbus tagauno tagabugat. Ikamaruan in karya sa linya to di sabihan bihayan yabsutu basata. Oo. Nam. So amo yan inunuhan ba yan? Imbasahan kaniya. Na may tabang so pamain karya sa linya sin, may tain kaya sulat yaw nuno ini. Sad. Na amo yan inuway pangati ko. Oo. Bang ang mga subo, may taunin hangkan na yan, dahin doon way na pangati ko tungocin, para kala yan. Nam. Sulatan, wala ko kay pangadyan. Nam. So wajib, insya yan, unuhong bayan. Muna-muna, basaw na sin. Hikamarwan niya, Hasuratul A'raf, ayat ka-numantag siyam, Suratul A'raf, page 159. 159, amuin unin ayat yan. Amun ini. Kaya na amun ini. Iyari. Na. Suratul A'raf, ayat ka-numantag siyam. Hanggatus kaimantag siyam. Page hanggatus kaimantag siyam. Ayat ka-numantag siyam. Ikarwa ayat yan. Kita niyo. Wazadakum fil khalqi. Unin hukuman kanini. Unin mahukuman kaniya. Inhukuman kanini, biarasin ano yan? Biarasin, Suratul Baqarah ini, hati ni wajib insad, pindahong pakain. Pasin. May hangka kwanda siya yan. Hangka kalimat da siya. Hangka uno yan. Hangka punan da siya yan. Biarin. Amon dapit pa ba ini? Naho, amuin hambok isa. Ini rain hakwan. Abasan na to mo rain isab. Way rain ni mga amon lumuaon kaya kuan. Aun do kay mga kiaon ba ini. Way, amon mga aun kay wanan law mo bayan. Abasan na to Quran na to amuray sabi ni mga kiaon ang bayan. Amuin bi ang mga kaya butang-butang dapit pataas insin ini. Amura. Na. So, hindi hambuk din ang mga alamat niya rin doon. Hindi haayatin, harwa ayatin ni Suratul Baqarah, iwan Suratul A'raf, ayat ka-numantag siyam, hindi iwajib din sa pindahon, insad, pahurufo na yan. Oo. Nabang ko magbasa, wazadakum fil khalqi bastah. Hati niya pindahon tawajib, pindahon insad, pakain pa. Na. Bastah. Yung pagbasa kaniya. Kita. Wazadakum fil khalqi bastah. Na. Ini katunia, Suratul Tur sabi nini, ayat katloan tag pito. Suratul Tur, ayat katloan tag pito. Ito na babaan. Page 525. 525. Nah, hindi insin sa biwutang yan buko dapit pagkain pataas aw ni sabyan dapit isa pa pababa na tumtuman na to na sadya indua Suratul Baqarah ayat 245 iwan sin amin Suratul A'raf ayat ka-6 indua sadyan
wajib siya isalin mo atau kan pindahon pahuruf sad. Wajib pindahon siya pahuruf sad. Adapun inha suratut tur sabbih ini, inha suratut tur ini jari in dua. Maka jari mubassahun haun ini. Amuin long ta sad, maka jari mubassahun haun yan ha? Sin. Oh. Nah, artinya amhumul musaytirun atau akan ini yang kau amhumul musaytirun. Oh, pasalan ini kalimat yang kiawa dari sabda nga saytara dengan sin saytara. Nah maka jarin dua sad atau akan uno yan long tasin. Hasura ini, hasura tutur ini, naan in ayat ini atau akan in kalima ini maka jari mubassahun sad atau akan sin. Dia surat tutur maka jari in dua atau akan in sad atau akan long ta sin. Adapun in kahinapusan niya amun diha surat Ghashiyah, halata ka hadithul Ghashiyah, in ayat ini way biu tangan uno-uno. Way biu tangan sin. Bima narain di baitan tasadya kamara kala makita kami sabuno yan. Arakala makita kami sab Quran au biu tangan uno yan. Sin. Sa inya tubukon na Quran namin pagkavyaksahan sing kita niyo. Baha amin unway pagkavyaksan. Bima na amin kiraat wa hafs. Bang aun sopa maaun dia aun bihayan inyad tu hakira dugaing habasahan dugaing bukun nakato yan bukun sa banghakato in basahan na tutudian insad ini ay in ayat ini paunhon siya parakmulon at ini sad to siya bukun siya hinangon sin na may tatuan aun long niya magbasa kani ini amin huruf sin aun sa bukun na unutayan bukun na habasahan na to kaya tiyan sa pama lasta alaihim bimusaytir bukon niya namun bang mga kato law niya lasta alaihim bimusaytir aw lang niya tuan aw ni unway ni aw biya mga biutang din doon lang niya biya mga sin uno pindahon di na pasal may ta aw niyan basahan na dugaing sa bangkato di amoy ni na so rin di biya mga samaray sunta halaun sin upat ayat yan, insad, dua sad, wajib pindahon siya pakain. Pahuruf, sin. Adapun, inhambuk isab amunin ha surat tutur ini, jari isab. Jari no, maka jari mo siya basaun sad, maka jari mo basaun siya sin. Adapun isab, in wajib, amunin di mo na siya pindahon, pataptapon mo na siya, habiasin huruf kaya sulat kaniya, biasin ini, hati niya paunuhon siya yan, mas patap-tapon siya huruf sad. Kaya tiyan, upat na yung bukon na makuan. Ini niya suratul Baqarah, ayat 245. Ini niya suratul A'raf, ayat kanumantag siyam. Ini niya suratul Tur, ayat katluan tagpila na to. Katluan tagpito. Nam. Ini suratul Ghashiyah. Nam. Ayat kapila, kawantag 2. Nah ini wajib patap-tapun, ini jari in basaw mo sad atau akan sin, ini wajib isab insad yaun pindah mo siya pakain. Pahuruf sin. Maka jari sad, maka jari sin. Maka jari mo hinangon, basaw lang mo, amhumul musaytirun atau akan maka jari mo pindahon pasin, amhumul musaytirun. In dua ini patap-tap siya. Ay tap-tap. Ini wajib insad yaun pindahon siya paunian. Sin. Aun daman yan kaya sulat halon sin Quran. Amin sin atas-tas. Ini sa babawa. Na. Way na pindahon muno-uno. Ang bihayan na. Oh. Okay. Insyaallah. Nah. Okay na.
Na sa kung tuman sa de paray Panginoon ni alam mo aulong si nataas-taas ni alam mo. Sa arakala basta ko takad ko. Uno at wajib matawakan. Nasa kwa na ni nasadya. Oh. Iwan makareview ra kita bang mo mga on the load ta. Kita unta kuno. Hukuman law mo sin huruf sad ayat ni. Alam sin Quran. Na. Okay na ini. Na. Inhikaruan niya sabang kamo kita magbutang na title ha page ta ini amo na ini muna. Hukuman sin huruf sad. Makajari sabi butang ta hukuman sin huruf sad iwan sin hukuman sin huruf sad iwan alif ibutang taman din doon. Bat dabi mga ri na kaunit ang maglawag in mga magdurungog atawakan amin magpangad di isab. Nala. Hukuman sin huruf alif. Halon Quran. Na. Aw ni sabihan alif. Kita ni inaini ni mag-inanday sab. Amin in alif yan, aw niyan halon sin Quran bihay ni. In kita ta alif ha. Bukun hamzah. Aw piagbidan sin alif iwan hamzah. In hamzah biya na sinaki ko. Aw niyan biya mga uno niya bayan huruf niya biya biutang. Inian hamzah, pangilan mo niyan hamzatul wasli. Sa in alif yan, amunay mad alif. Bimana, in alif yan, way uno niya yan, way baris niya. Sumagawa, pag iyanun way na baris niya rin doon, in niya to understood na, meaning, in amun alif yaon, baris uno yaon. Baris patay. Halon sin Quran, magkulang maglabi, in baris patay yan, bihinin, dagbus niya. Aun bihinin. Aun bihayan, bihayanin uno ni patay, palagulagun ta. Bukod na totally tiwulong tod, biyam ba siya? Na. Kha. Aun ni sabihan bihayan. Aun ni sabihan. Bihayan. Amin parisuno yan. Amun ni baris patay. Na. Narayin doon, in pangadyon tabihayaon, amun mga baris sin uno yan, baris sin alif, amun biwutangan patay, baris patay, amun ini ya. Amun ini. Nabiya din to, bang aun biyahin ni. Aun mga huruf, biwutangan biyahin ni, damikian inyato, na sa bukon nito lamudhap yung adyan ta. Inyad to bang mga kato, totally to, dito di mo unhon ba yan? Bang mga kato, di mo ito basahon. Di mo siya unhon, di mo basahon. Sa amon mga alif yan, amon pangadyon tabihin mga kaya uno na yan, in kaya bubutang habaw-babaw niya. Na, pituin taod niya. Hukuman sin huruf, alif. Pito. Bima na in pito yan din doon, hati niya, pito kalima. Sumagawa, pito kalima siya na auntod aturan niya bang biya diin. Muna, amuna in kalimat ana. Kataan halong sin Quran, bang kaung makita ana, halong sin Quran bini, imbaris inamin biya mga alif yaun, imbaris niya uno ini. Patay. Sa in pagkap amun biya baris patay niya, biya pahaba madto siya biya yan. Pahaba siya, tindog biya to yan. Bukon yung bihan, bukon biya ini. Dahil ini, bangkaw makita, in hukuman niya ini, na biya din in hukuman niya tuan. Bangsaw pa main pagbasa mo kaniya, na matawd, alon sinini, way na ako nakasulat din doon.
Basta halong sin Quran, makakita kau ana, amun biyawarisan na biya ini, bangso pa may pagbasa mo kanilang kitun mo, malawain alif. Di mo siya butangan uno yan. Mad. Na, di lang ta kami example. Kita niyo na suratul Naziat, before sin amma yan, ay pas sin amma. Aun san, amma ita salon, pagus, kuan niya, sumuno kanya. Suratul Naziat, wan Naziati gharqa. Page 584. Oh, Suratul Naziat, aun san, amma ita salon, pagus, kuan ayat, kauhan tag-upat. Biya si masakitin mo po yan. Pasok behab kayo na. Kita mo na. Katan sin ana, yan, kita niyo, malingkat. Ang kanda, malingkat yan, auntod karumulan ta Quran. Biya, mahinang ba siya, biya, padduman, atau akan biya mga, mahinang tayan, biya, mga, ano ba ini, laong ta, urulun ta na yan. Basta kau makita ana, akon ning katan sin ana yan, kaya wutangan bihayan. Sa aun yan halong sin Quran, aun kaya aun day nun ana, biya way butang bihayan. Sa biya turin aturan hukuman niya. Kaya ba kanyo na? 584. 584, Suratul Naziat. Aun san amayata sa alun yan, pag-uus insumuno kanya. Na ayat, kauhaan tag-upat. Na, ayat kauhan tag-upat, 584 na. Nakita niyo yung ayat yan. Uno yung ayat yan, tuan. Faqala ana rabbukum. Ini yan, kabtangan sino na yan? Sin Firaun. Bihayan. Faqala, bihayan na. Biutangan in alif yan, amin mahapahawa siya patas. In baris patay niya. Faqala ana rabbukumul a'la. In ana ini kita niyo katanda ba ini sa kuan tara ini kuan ko ra kanyo. In ana ini bangso pa makontinue mo siya bihayan, continue mo in alif din di malawa. In alif ini malawa. Biya din yung kalawa tuan. Biya ini kita dungukan yung marayawa. Faqala ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Bukon mo butangan innaya ununo. Mad. Bukon mo kuyuron. Biya sing kavyaksan. Sing kaiwanan. Faqala ana rabbukumul a'la. Bukon. Sa Faqala ana rabbukumul a'la. Arakalaw mga sunami. Bang bahayaw long niya wala na biutangan sa dyaon ini. Wala biutangan maad. Na ini, inkarya sa niya bihayan. Inhati sin ana, ako. Inkarya sa bang kau magsulat ana, at ini ako, ana, ako. Oo, banghabasa ta in ana, lugar Arabia, ana, ako. Oo. Nabi, ang bihanin sulatan niya. Oo, bihanin sulatan niya. Nasakali, na may tayatudi na butangan mad na inbasahan sin Quran, ini amron ta'abbudi. Para kala ini, basahun ta diin inke panghindo kato sin Nabi. Diin inke waita kato. Diin long niya na, di sa ini, suway sa ini, kuanan daw, utangan damad, nari, ayaw kita mag-unin, magpasakaulaw labiato. Bang uning kebay takato, bima na bang ini, amin lang kituntayin, iniharap mari, na suway kuanan tadi, tabutangan unian, mad. Imian kita, faqala ana rabbukumul a'la. Na bang so pa makita magwakaf, narain di. Bang kau magwakaf din di, so pa masadya, dahin di patatapon mo inaunin in alifini amun madiaon. Bima nabiya din imian ko faqala
Faqala ana. Bima'na, yunuhan mo, biyutangan mo inno niya, no? Mad. Faqala ana. Na. Bang isab lang kiton, inalifin ni mauno. Malawa. Faqala ana rabbukumul a'la. Ampa mataudin. Aun mga pagkasakupan ko sana, mga minaas-maas ba kayo? Naaunak to na. Kuana, dagmita, naaunak to. Sapatan na. Faqala ana rabbukumul a'la. Nasapaton sa na, aunak to na, mikit na maun. So, biadin. Faqala ana rabbukumul a'la. Na, yan na suratul Ghashiyah. Nalaong niya tuan uno, suratul Ghashiyah, kataan surah. Hauno-uno ayat, bangkaw makalanggal ba ini, ha mga suratul Kafiyan, makalangkaw ba ini, nalaong mo, in ana ini, bang continue, di imubutangan, ano yan, mad. Okay na. Inhikarwa, na, suratul Kahf, ayat katluan tagwalo isab. Surah Kahf. Ayat katluan tagwalo. Kita niyo. 298, page 298. Page 298, ayat katluan tagwalo. Kita niyo. $298. Okay na. Panagnansan siya, kalima, na. Ini ramikyan, inhukuman niya biya diin. Biara sin ana. Inhukuman niya biara siya sin ana. Bang saupama amo imbi mga langkiton mo biyayan, malawain alif. Bang saupama amo imbi mga humundong kau, maunwa ini. Long tapatap-tapon mo. Biya diin. Saupama, biya sin ini. Ha? Lakinnahu Allahu Rabbi. Lakinnahu Allah. Lakinnahu Allah. Bukunin pagbasa ta. Lakinnahu Allahu. Di. Bukun biya tayo. Lakinnahu Allahu Rabbi. Di bukun sa. Lakinnahu Allah. Lakinnahu Allahu Rabbi. Nabang sa pamakun, himundong ako halakin na, nabutangan mo mad. Lakin na, nasa iyong sa pawatod. So, maddot tabi ay siya dyan. Lakin na, bang sa pamamin continue mo, lakin na Allahu Rabbi. Na, hasuraw no yan. Hasuratul Kahf. Impanagnaan, inini, ana, in ana ini, haunu mo kawakan. In ana, haunu mo yang kawakan yan. Ano ini? Lang ta, biatin aturan niya. Ilakin na suratul Kahf. In az-zununa, damikian, haunu mo na may sabi ni kawakan. Kawakan mo ini, suratul Ahzab. Bang aong pakawakan mo adugaing, nalang tabihayan, haunu mo na kawakan ini. Biaray sabi ni sin ano ini? Sin ana.
Na. Ayat hangputag 5. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat hangputag 5. Page ay bukun. Bukun ito harulan na sa ini. May ini. Az-zununa fa'adalluna as-sabila. Bukun. Ayat hangpu. Page 400 hangputag siyam, 419. Oh, 419 ayat hangpu. Nah. Ayat hangpu. Okay na. Yawakan nyo na. 419. Oh, 419. In kalimat az-zununa, biarasin ana haun kabakan yan, biyahad to. Haunu mo siya yung kabakan, hati niya, masabot halaw sin Quran, biadahat to inukuman niya. Sa pamaini, kita niya, amon biya sin halaw sin Quran. Bangkuyan kontinihon biya ini, kita niya, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Di ko yung butangan, ikan ko inuno yaon, inalif yaon, imad yaon, iig ko. Kita niya ilangkit ko pambuk ayat, ha? Kita niya, basong ko, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Bukunin pagbasa ko biya din. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ bukun. Sa bangkaw himundong dahin doon kaniya, butangan mo yan. Mad. Biya din. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ الظُّنُونَ. Sa banglang kiton mo mong pahaambok ayat, sumuno kaniya yan, hiig mo, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Nah, betin aturan sin hayan. Nah, sambiad to, bangin na ka to. Nah, kahina po san sin suratul Ahzab yan. Kaya napusan aya, kaya napusan unin sura yan. Suratul Ahzab da. Page 427. Kaya napusan page sin Suratul Ahzab. 427. Upat nga katos kauhan tagpito. Aun din doon nasabot 2 ayat. Amun ini ya. Amun ini 2 ayan. 427. Muna ayat kanumantag unum, iban ayat kanumantag 7. Suratul Ahzab, page 427. Suratul Ahzab, page 427.
Ayat kaanuman tag unom, iwan ayat kaanuman tag pito. Na. Okay na, kabakan nyo na. Na. Ini, biya dahad to. Bangkaw humundong kaniya, aun uno niya, aun alif niya. Malainkan, bangkaw ri humundong, continue mo siya, malawa siya. Na. Kita niya, biyasin ayat ini basang kun, dahil nga panagnan niya. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا يتوang continue يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا artinya وأطعنا الرسول وقالوا continue sa bangko humundong butangan mo sa jamad وأطعنا الرسول وأطعنا الرسول butangan mo sa ano yan mad na. Ini ka lima, amunain ayat sumuno kanya yan. As-sabila yan. Nakita niyo ba yung mga tibulong-tibulong niya yan? Na. Nakita niyo rasan? Biya bukun man yung pawawa, napawawa na ba yan? Na. Kita niyo sa ba? So pama. Fa'adalluna as-sabila rabbana. Na. Fa'adalluna as-sabila rabbana. Tuwang mo siya, ilangkit. Continue. Sa bangkoy mundong, normal, bima na, butangan mo sa mad. Fa'adalluna as-sabila. Bihad to. Amo yan, biakwan na yan. Oo, amo yan. Nasa misang bihad to, tumtuman niyo, inpito na sabuti ni amuray ni. Inpito mo yung surat ko ini, indahan niyo mo ini. Oo. Haun-haun no kawakan mo ini. Sa sumakawa, bukun haun ini iman ini, biaun-aun na sabot na kaywan. Magpuasan ni tuway na. Amon pito ini. Biyato rin aturan niya. Bangkaw himundong umad. Fa'adalluna sabila. Sa bangkyun tinyo mo, fa'adalluna sabila rabbana. Na. Ini kaunum, kita niyo in suratul insan atau suratul dahr. Page 578. O kawan niyo. Ini ni na page 578. Yawakan nyo na. 578. Ayat ikaupat yan. Ayat ikaupat. Amo na yung sala sila ini. Ini, bang sa upama, kuntining pagbasa mo, na malawa na yung alif. Biya ini ha. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Malawain uno in alif. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Liawain uno salasila wala bitangan mad. Na. Nawang sa pamahumundong, biya din.
Bang humundong ha kalimat ini dungdungan ni Mario ha. Dungog ka mo. In kalimat salasil ini bang humundong isab dua. Dua nasabot din doon. Dua nasabot din doon. Indan ninyo ini ha kalimat ini sadya. Hariwayat sin Hafs an Asim dua. Biya din tuan. Maka jari biya ini salasila biara sing kaiwanan. Biyo tangan taon niya to. Mad salasila maka jari sabya ini. Kita niyo. Bang humundong, bang continue, inagi ko kanyo, bang continue, in alif ini mauno ini. Malawa. Di mo nabutangan mad. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Bang tuan humundong, bang kita humundong, biara sing kaibanan. Jari amuin bang makato, butangan mo mad. Salasila, salasila. Iban ang pariwayat damikian, maka jari inuno. Humundong mo, humundong kau habariso no yan. Patay. Salasil. Inna a'tadana lil kafirina salasil. Salasil. Maka jari salasila. Dua. Teman-teman, yung dua. Ini hauno yan. Di sadya hauno ini. Kalimaton ini. Salasil. Hasuratul dahri atau hasuratul insan. Inna a'tadana lil kafirina salasila. Atau akan salasil. Nah. In kahinapusan niya. Kadto kamu pasurat. Yan, nagsusuk da yan. Ay, at atay ko niya sadya. Sura insan da yan, sura insan, atay ko dapit. Pinda sa dingkwan. Atay ko niya. Way, wasuratul insan da. Amo na yung kain na. Yato sadya, ayat. Ayat isab, in ayat. Amuin hang putag. Ayat, amuin hang putag 5. Amuin panagnaan. Ayat ang putag 5. Yat turhatay kud niya. Amurain ayat dasiwu datum ayat insan da kay na. Namun ini, kita niyo. Ayat ang putag 5. Pila nasabot ba ni? Kita niyo. Pila nasabot ba ni? Amun kalimat ba ni? Pila. Kita niyo kuno. Pila? Biya dua rin siya rin doon. Amun nagsusuno sa yan. Inambuk yan. Apalagnan ayat. Inambuk yan. Haruhulan. Nagkukuan siya. Nag-away siya biya karwa. Nakapaut siya dya umbol biya yan. Amun ini, amun kawarira ini. Sa kita niyo in alif biwutang, kita niyo uning biwutang harwa alif yan. In panagdan alif yan, amun na yung biya mga tibulong-tibulong biya, manipis-nipis. Pag abot na ito biya, siwi-siwi na ito sa binuno, yung tibulong niya. Namun natin biya, drawing, kung biya ni, magkulang lang, maglabya ini. Ato lang, biya ni, amun tibulong-tibulong niya. Inamun kato yung biya ni. Na in panagnan amun kawarira amun ini amu yanin ato in lamud siya rin ha mga unin alifatus saba amu in lamud siya bang kuntinim pagbasa mo in alifin mauno malawa bang kauhumundong pataptapon mo siya nabi adinin pangaso amun hikarwayan in hikarwayan sibo unda humundong kau iban kau di humundong yan way alif. Inhi karwa kawarira bang kaumundong way alif
Continue ka way alif, bimana biya ini. Doon ka na yung panagna na. Kita niyo? Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Wala ko biutangan in panagnan kawarira, continue ko pa ang ayat hikang putagunum, kawarira raisab. Sa way na uno niya to. Way na mad niya. Bang ako mundong, wa akwabin kanat qawarira. Biutangan uno. Mad. Adapun in ayat hikarwa, amin kawarira hikarwa yan, way. In ayat hikarwa, amin kawarira yan, way. Bangko continue, way alif niya. Umundong ka way alif niya, biya din dagbus niya. Kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Way alif. Na bang humundong biya din? Bang humundong biya din? Way. Bang amun kawarir ay karwayan, bang kumundong, way alif niya, biadin. Kawarir. Indan ini inha ayat ini ha. In amun maudu ta amun amun kawarir, amun panagnaan sadya. Bang kau continue, way mad. Bang kau mundong umad. Sa amun ayat, atawakan kalimat kawarir ay karwayan, inyan, sa kaulaw way uno niya yan, way alif niya yan. Kaya yan, bimana bang kahumundong kanya sa pama, kawarir. At niya barisonan, inra yung barisan mo, patay. Na mahuli, amuyanin, kahinapusan, pangadyan na tuharumini insyaAllah ta'ala. 7, pagtawakon alifatus saba, 7 unin alif. Alifatu as-saba, 7 alif yan. Amo yan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na mahuli, konsumda kuman, mga ayat nagbibidda-biddain, kuan niya, inhukuman, iban aturan niya, kahinapusan niya to ayat, ay amoy pangadjian na to, bukong pesab kahinapusan. Atin niya, amon tungod sin amoy mga parakala, pag ianong ko kanyo, bang siyari kapag buruhan, di siya maingat pasahon, sinisisyo na rin kato tanyo. Na, atawakan maingat na sabsing kaywan ang basahon sa sumagawa na aon mga kaywan aturan iwan hukuman niyari siya kaingatan. Hingga suway niya kapag buruhan iwan kapangadjian. Na pitura yan, pitura sana mo niyan na. Amurain niyan, pito yan. Pagtawakon alifatus saba, atin yung mga 7 alif, amuin bang mga kato, in alif yaon, bang continue yung pagbasa mo kaniya, malawa, bang kaumundong, lang tabi ayan, tumaptapin alif yan. Na, pita mo rin, 7. In kawarira ini, amuin panagnaan yaon, na lamod siya pahukuman. Adapon, in kawarira hikarwa, amuin ayat hikarwa, kawarira yatuin yato sa kaulolaway uno niya tuway, alif niya. Na, biyad. Na isinong pangasungo. Mangway na. At kita niyo makatulak. Bons. Biarin. How no? Na inamun hikarwa kawarirayad to, biasin way alif. Kita bianin kaya sulat ha. Bianira siya. Kawarira. Pag usaw na alif-alif, in awon sukun niya, biyan sukun niya to. In ini, sa kaul... in ini, biyan na. Bang kaumundong, kawarir. Continue, kawarir min fidda. Sa way mad niya tuway. Sa kaulorin niya tuway, uno niya tuway, alif niya. Adapun in ini, bang kahumundong aun mad niya, kawarira. Na, biyad to. Na, inshallah, continue na ito rakuman, konsumdom, bangway rabi, mga ujul ununo, inshallah, ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.